Egendiktin yıldızın, bir tolkudun, bir böksördün, çaypaldın. Egemendik en özüne kaytardın. Babalardın, murastarın, aktağın, ıntımaktı ıyık tutup saktağın. Bölünbösün, jarılbasın elimiz, bek götürsün Kırgızımdı yerimiz. Kırgızdı yüzdөгөн yıllardan beri el kılıp gelatkan, Kırgızdın mamleket kılıp gelatkan, bul Kırgız elinin ıntımağı bolgon. Egerde kırdağalga jaraşa arganday maseleler çıksa, eldin öküldörü gelip iri oturup tüz kengешip, sözgö gelişip, biri-birine ölü bolsok bir gördü, tirүү bolsok bir döngde bolamu dep uadalarım berişken. Oşol uadalarının negizinde Kırgız eldin geleceği üçün, mamleketinin erteği üçün birgeleşip hareket kılışkan. Ulut içinde emez, üybülödö dagı narazıçılık bolup, oşondoy gezlerde baş sınsa bölk içinde, kol sınsa jen içinde degen prinsip menen içtegi ters nerselerdi koңуш kolonga çıgargan emez. Menin aytayım degenim bizdin mekençiligimiz yönünde. Bugün Kırgızstanda yaşap durup, biz menen bizge nan jep, su içip жүрüp, Kırgız elin jamandap, mamleketlik biylike hakarat keltirip жүрgөн adamlarımız köpöйүп atar. Al Turgay Kırgızstandın dışına çıkıp çek mamleketlerge varıp yaşap atıp, sandviç menen Pepsi-Cola içip koyup araçologoda Kırgızstan'a asılgan atуулdarımız bolup jatat. Emni üçün mundaymiz? Emni üçün biz düşüne albay jatabız? Kırgız mamleketi güçlü mamleket boluş gerek. Bardığımız oşoga hareket kılışımız gerek. Özünüzдөр görüp atasızlar, din maselesi turat. Yer çegara maselesi turat. Keyde koşunalarımız çapanın eketegin takıp silkip tura kalgan kezder bolup atar. Egerde biz güçlü bolbosak, alar menen teң ata bola albayбыз. Bir genedey misal, egerde Respublikada tınçlık bolsa, ekonomika össö, işimiz dagı öydöröйтекен. 2006 yılı Kurmanbek Salievich menen gezipkende mayıptardı jumuş menen kamsız kılуу boyunça, mayıptarga turak jay salуу maselesi boyunça süйлөшкөнбүз. Бирок 2006 yılı, 2007 yılı may ayına çeyin argayсы uraganдар menen göçöge çıkıp alıp oronpay teyip ekonomikаны östürmödük. May ayından başlap tinçi düştük ele, Kurmanbek Saliyevich'tin jeke koldoosу menen, bu kişinin göz ömölü menen 2007 yılın noyabr ayından başlap 46 yıllık mamleketlik kaydigerlikten keyin mamleketlik karajаттын esebinен mayıptarga üy salıp başladı. Bugün küngө karata 3-9 etaj üy salındı. Biz Kurmanbek Saliyevich'e öte razıyız. 2008 yılı 21 yanvarda Kurmanbek Salievich tapşırma vergen. Oşol Bişkek şaharının Gökjar rayonunda sosyaldık blogu var, magazini, poçtası var, 2 подъезді 9 etaj üy salınsın dep. Buyursa bıyıl uşul 2013 yılı uşul üydü başlasak dep turabız. Andan taştı çıkarı murunku süйлöşü boyunca Kurmanbek Saliyevich'tin regiondordu önüktürүү maselesini jakşı bilesizler. Oşol regiondu önüktürүү maksatının alkagında Narım şaharında mamlekettin esebine mayıptarga 30 kvartiralı üy, Jalalabad'da 30, Oş şaharında 45, Karakol şaharında 30 kvartiralı üy 2011-2012 yılı salınış gerek. Egerde mamleketimiz güçlü olsa Birikken Ulutlar Uyumu kabul algan mayıptardın hukukları jönündө konvensiyaga koşulganга şartыбыз түзүлөт. Jogorku Kengeş tarabынан 3 aprel 2009 yılı Jakşınakay mыйзам kabul alıngan Kırgız Respublikasındagı mayıptar koomдору çıkargan tavarlardı mamleketlik satıp alуу jönündө деген. Bul mıйзамга Kurmanbek Salievich 16 may 2009 yılı kol koyulgan. Azır Kırgız hökümetinin uşul mıйзамды işke aşırуу boyunca kanday çeçim toktomdu kabul alat dep biz çıdamsızlık menen kütüp jatabız. Prezident jönündө
ой, geçirip koyunuz Kurmanbek Salihevich. Murda Kırgızlar egerde adamdın atenesi olsa, bir tuğan agayinileri, ece karındaşları olsa, uğul kızları kuda sögü olsa, aytışar ile bul adamdın, adam jeyip jattı, kanat butaktı adam dep sıyloo menen, urmattoo menen, razıçılık menen aytar ele. Em azыр mansap talaşıp, biйлик талашып атуучу кыргыздардын ушул улуттук философиясынын эң негизги бир тармагына доо кетирип атабыз. Доо кетирип атабыз. Эми кээ бир адамдардын айтканы боюнча биз келечекте Кыргызстанга ата-энеси жок, бир тууганы жок, тоголок жетим адам издейбиз. Ал тургай өмүр бою үйлөнбөгөн, бала көрбөгөн, өмүр бою мен кечил өтөм деген кечил адамды президенттик издейбиз. Эми айта турган көз болот, талап кыла турган талап болот, жолдоштор. Анан эми бир туура эмес ойду моюнга алып эле анан ары бери элдүү кудур катканды качан токтотобуз? Биз Курманбек Салихевичти мамлекетибиздин башчысы журт атасы кылып, бир эмес эки жолу шайлап. Эми ушул адамдын тегерегинде биз ишибизди кылышыбыз керек да. Көп адамдар Курманбек Салихевичти тааный элек кезинде мен илгерки 1985-жылдан бери мен бу киши менен таанышмын. Мен бу кишини жакшы билем. Ал кезде Курманбек Салихевич Көкчаңгактагы профиль заводунун директору эле. Мен Жалалабадтагы коомдун ишканасынын директору болчумун. Кызмат боюнча байланышып калып, бири-бирибизге катташып, элибиз менен, цехибиз менен аралашып иштедик. Бул киши жөнөкөй, орусча айтканда доступный адам. Акыл сурасаңыз акыл айтат, кеңеш сурасаңыз кеңеш айтат. Мына чейрек кылым өттү, президент болуп иштеп атат. Баягы Курманбек Салихевич бүгүндөн ошол жөнөкөй адам. Мына өзүңүздөр өчүрүлбөсүн деп тапшырма берип койсоңуздар жакшы болот эле. Адамдарды Кудай жарыкчылыктан ажыратпасын. Экинчи маселе, болору болду, түшүнүү менен кабыл алдык. Эми Курманбек Салихевич мындан ары бобу күйүүчү майларды, мазутту, газдарды, товарларды айта албайт экенмин. Бирок өкмөттүн көзөмөлү боло турган, мамлекеттин күчү жете турган тармактарда тарифтерди, бааларды көтөрүүнү бир 2-3 жылга мораторий жарыялап койсоңуз жакшы болот эле. Эл дагы турмушун оңоп алсын, биз улуулугубузду кайтаралы. Эгерде тоолордун арасында көкө теңирге умтулган, чокусун миңдеген жылдардан бери кар басып, көк мөңгү баскан, Гималайдагы Жамалунга Эверест бийиктиги бар үчүн, Кыргыз Алатоосунда Хан Теңиридей 7000 метрдик бийиктик бар үчүн бул тоолорду адамдар улуу тоолор дешет. Эгерде токойдун ичинде адамдын кучагы жеткис бийиктигине, анын келбетине көздүн кумары гана турган секвоя, эмен, чынар жыгачтары өскөн үчүн бул токойду адамдар улуу тоолор дешет. Эгерде жолоочу сапар жолунда келатып, bir uçuna köz жетпеген Түштүк Америкадагы Пампас, Жаңы Зеландиядагы Туссоки, коңшу Казакстандагы Сарыаркадай талаа бар үчүн мындай талааларды адамдар улуу талаалар дешет. Ал эми Кыргыз мамлекетинде сиздердей улуу урматтуу делегаттар бар үчүн экономиканы өндүрүштү, маданият тилинди өстүрүп аткандыгыңыздар үчүн Кыргыз элин улуу Кыргыз эли дешет. Биримдигибиз, улуулугубуз, ынтымактыгыбыз, мамлекеттүүлүгүбүз бекем болсун. Бар болуңуздар.